Angina kuo ni ati muchimani yoyo kwari ya murandi yoro yoyo kithima kia kabute kinende kiremete gwita na mbere bone nyuma ya kari kurea kuatana na mabisa ba kaunti ya Meru bobo yete nyuma ya karibane nde kurea witikaniria na rende kivyaria rueru edira ruika kuntu kongi ruero badiwero pedara baitumaira kire kurema na kuikia nangine ende ni ontobuka edira bubatiaira batena kia utumira mwanike twandeto mawira kirigia na uturikiria kana twachikinya ni musemano jura jukwambirite na thire nene na ukiri na ju ni musemano jura jura kithima gya kabutu kiwandi na rwire rwarera na aria memba bawikite musemano bakiregana na ntetu iri raumirite ati rujiru rura batumaira kurima ni ruguchinjwa mwerekera na gwitithwa ntereseri yacu yintukira bati kwenda rujiru ruringithwa mbari yetu rukari rujiru yetu rukaringithwa rujiru yetu irukaro rukaraga nikenda tukomba kuthwa tukitumagira batwe nontu itukwatanirite nduji cietu turenda ruji rwetu turunywe o urukari o urwetete kire tukuromba engineer betu te engineer betu bajokia ruji baikia riacho kire tukuga nontu Meru agriculture hub itukuromba thirikari enje nduji nyinge cia kurima nontu ruru rwaringithwa rukaura na raura tukambiria kwetia misanda riacho ina rukwirwa rwakirwe tangi runyunyairwa nao rutue kunywira nao na tute kwenda rwitia bwa riacho ikibari na tute kwenda rwitia kibari no turugaitia kibari arukagitabura ingwitikia thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza no uyitikanitie na mantu jau itiumba gwitikiria ruji ruitwa area ria rutumirwa ruikwa saindi ingi kega atura ruji rungi bwa ruguru na bara ruguru batulirwe ndeo baturumire ruria ni musemano jura jukurikinya na MC wa wandi ujo Felix Zenyinto uria akujite nikenda kuthikira maendekithia jakai inko bashwira tukabakaria na ruji rwa rutiringithwa nontu kira kina bata ni antu bonde banyoroje indi wonika ja mheshimiwa wao proposal ekwana ya karibaba ba ntura kaputukei bechirira ira ja gutumirwa gwita gwikia ruji riacho ni tumiro chienje ithima bibi ingi na aja rwirwa rera nontu nthiguru yetu itho na ruji rungi muno nthi nyumene maabitha kuma kithirikari ya kaunti ya Meru batongeretwo ni abitha munene wa ruji ni bakindire musemano juu na kuona iria kari uraba kwenda ruji ruru agirithwo ni kenda kuguna kari baba ingi nkuruki urabanga kujukia na rutha rwenu menya bwiri buri menya ruji ruru geta runde i nyati kuota kinya katikati babwereza ituje kidogo ambodhikire menya botena information ni utema iroje kidogo tokaraniria iroje kidogo kenda rukinya gwaku nyomba sawa ruchoka rwita mundeni. That was the idea. Ngoja basi tukakue baba mwere na baku benefit iba kai ba dra ba benefit ni oma so eto kwa to chokero na rodra ro kinyande ne okuinge to try na makosa katra wa for example no kona baba remete baba along a stretch ina mwera tebo karama thirika irenda bonigiria ngarama ya kuyokia kuma mwanga kuyanja chieto na kuya myundene yeto kenda irrigation to mebetia na njira nene arwero 25% yeruo na 25% ira tutenda kumithingira kiri mbao ni cienu turabangitwo mithingira arwero kilera lami koro kona vokira lami tobwethie ka intake kara rwero pampo rwitie karimene kare uro arake na booster kauma karimene kake ruke na booster rweye ringi nao kire antu bara batikumba pampo rwita nariko rukinya na raura rweye ndi rusambasira antu bara nove na rabaite bari menaruo subyo jurari mpango yetu miario iu nayo itakinya kuraja na aria yonekire kuringa iga na gukamera nthiguru na aria miario ya ireganirwa nayo anene ni kirindi na kiari mukinya gukiriria kairi ntebwire bompe kanya kandreka ithano nthiri alafu boye boria maoria biu antu betu tugwatane nie heshima ndene ndeka ithatu tuthirie
ni gintu kiria gitumire mucemano juu kuthira jutikinya imenia maromba na antu bonthe gukira jeka barumine ndiraku na gucietera bururu na njira cia kwao baticoke kairi kana kinya kwenda kwirwa no atea. Nkiripotera Weru TV kuma Kabutu Kiiru rwarera gicone kiburi mbita mawira kirigia.